noa taua, tato maua tato te tala noa i fina ngalo le tua. Sa o le kala kai vi. Kat kongo le inka ka e kalesia ka pungia ongo le fa. Kat kongo fo ia one e ni ke siano e lo lotu ono le fa. Fa fe mai o ngi mea. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. An mele fafta e le tua wa mai a o le pule I matangi. God gave us authority. Mai at o le pule ma le mana ke fa kongo I me uma. Mai Yesu lo na so ka kwa kule si ku ka leia. Ele fa ku Yesu le makangi. A o filosofi la so wala ko lo le va anga la ko foi fa ngo ka fia ka usanga. Wa masangi le va. Hallelujah. Ele masangi mutangi. Mai tala tu spai na te lo tala ngalu le Yesu mo e tau mo le va. Le ya se me silung sa luku ngalo ka mo le va. Ai nga mali ai le moe ai e. Si. E kai mio matangi mafa fitauli. Ele le la moe. Le foi la moe. E mafua ona le la moe ma le la moe. Onga le o ya Yesu ta fa nga malanga il fatu tua. Ya Yesu, when Jesus on your journey by faith, ele ai ma se me malu e lue lau folonga. A kua lungo Yesu ele ma so ma shh. La ele mana ma tala tu spa nga malulo le makangi pai. La lingol makangi le nga I mega ko. Capri Howell is ole messenger of God, the goodness of the Lord. Kapelielu, ole ave awe mai le tala fia ale tua molunu. Au Mikaele mai le tala fa noa. So I find out ke krima kako uma. In the name of Jesus, there will be no storm. In the name of Jesus, a return le tua le makangi onga ota. Lefka umo fa mai tamai le stamio ton. So true. Let's come your kong. Ole amio tonwa le tua ala ya ke biso Yesu isa o Jehovah Shikanu. Le ka wa mio tonu ina ita ua. Luo konitum ta upe lima fa bolusu matasi mai oia na le loa sang sala. Ua fai oia e ia mang sala. Ina ia ta wa mio tonu ina I malele. So a ukau kala na le upo le o sa mio kongo malele ngofo el makangi. Ole amio tonwa lea tua o la fa ku ai o fa tua ya. Fa mai Yesu longa o so va ku Yesu le fe meme ai longa o so mai Yesu a fa pelo fa tua pe o le fu le sinapi. If your faith is like a mustard seed is the smallest seed on earth. E fa mai Yesu a fa pelo fa ku pe o le fu le sinapi sili o ngaki e ma fai lava nga fa ku nga maunga amene praise the Lord elia inga o matato ina I le sami. You can say that mountain be uprooted and planted to the sea. I say, why the sea? Ele ola se la au le sami o onga. So e mawhai le kuanga reverse le makangi le to the ocean. It can. I say, ele onga o kako anga le lotu. Whaia tas furuwa. Tato anga whai me lo lotu. Ai ola ta wha atua tua I le upu le wha mei tamari tai au le nei. Su ala kusi luma fengan kuai ke fa ko so la kusi fa mai to no me tos fulu fa po sumal fa mai ua lata mai lava la upu. Amen. How close the word is. Fa mai olo yo to mutu mo to loto. I saw me ki word ngai mai ina ia o to fire. So kusala pe kumuka ma fa pa verses. Ka poko e wa kuspa ai ale fire. E sa wan makangi. But now if you agree with me, there will be no storm. In the name of Jesus. E reverse le tua le matangi. E le onga oe, ai onga olongalo, nga promise e longalo. Hallelujah. Mateo e fa evolution mal fa. Fa mai Yesu e lo longa. E ye fa. E ye matangi. E fa mai so se tangata e faulo na fale. I lungo le upu. Amen. Praise the Lord. Wise man will found his house, build his house on the rock. Ilunga ole papa. Famaya Yesu. Famaya ya makangi. There will be a storm. There will be a flood. Ai famaya e malu el fali. E ai wa ki le nga mausa. Ai famaya ole tangata valea.
Amene. Hallelujah. Famaya. E faulo na fale lungo leone one. The sand is talking about the material things. Famaya e faulo nga fale lungo leone one. A o mai lama kangi pe o kepireo. Ngalu le fakumur ka longe. Fai fakawa empty uma fale lo supermarket. Haisea. E le o fausia le fale lunga o le upua le tua. Ai alunge ia ken saulo koviki. Ka o kae. May listen to the leader. Listen to Jacinta Ardern. Listen to what the leader said. Where is she now? Where is she? Ale upun kako falonga ngaso mai o kelsiango e uskai fakumunga kai. So where is she? Hallelujah. Lewa mo malia kwa isa mafua mai o nga kako agree me fail ngaka o nga ele o fail ka ko le fina ngalo le nga fa me tatu tama. Ele se upunga o maua mai fa foi o upunga o maua ko ngi. Pa mai lo tama fa le nganga. My worst enemy is not Satan. My worst enemy is my thought. This is your thought. O lo mafo fau le o lo loko le fa mai sol monga o le fai to ai lo mafo fau o mata. Which is so true. Deo ka ko lo upo le tua fa mai e peru tu stala e peru le upu le ha mene fa mai ya o lo o ola nei lava le upu a lea tua. O lo o nga lue nei foi le upu a lea tua. Mei pei o le pelu e whatau ma ai o nei tu. La vea isa sae a fio masifu. Isa sae. Sae. Vea masifu. A oso I maku o le vea masauki. See. Hallelujah. Hebrews chapter 4 verse 12. The word of God is still living and active. Active. Sharper than any double-edged sword. O mea uma o mamake. E koe ola le upu o le tua. E mai Timoteo, mai Paulo ia Timoteo o le upu lea. Whamai ea o ngaia. Molea. Mole tangata o le tua e whakapengai. Whakapengai mo le stone. Whakapengai mo le koviki. Hallelujah. Mea ia le audanga mai e tamangi. You know our calling? It's not in here. Our calling is up there. Na filifilia ka ua morisio manga. E manguia le lalolangi o nga oe. Akal ngoma se kasi so dungole. Nga fikal ma polo nga file jefi. Kala ngoma mal kamale maksole. O le mangi me lungol fakal falolo. O kia ko fakau mangi masi o le ngi masi. Kia ko fakau mo to de paper. Se vai le me wa lu de ma fa fa ka. Emo ene se makangi e sa langa le wa ka lo e ku le tua. Mangole mangi me lungo faka peken safe. Hallelujah. Praise the Lord. Ia le tua. Alfesini, a offer le tua. Where is God? A offer foi le upule ka ko ke la ngel fa ko. We've been preaching faith from the beginning of last year, 2022, until the end of 22. Last year, we've been talking and we've been preaching about faith. Faith is a substance. Mo il fatu tu e fai tino, il fatu tu e tino, ma alena o kupu me kingo, ma il fatu ku alo fe me me ikako. Confused. Avesa po po de tu. So le tala fia na mo tatou ke sian. Ele se fa. Ele o ka fa ku ele o tatou tonu. Ma mene pola ai ongo ole tua fe kalaide tua mai prophesy my word. We are in the last days. Do ka ko ye yaso ngata. Aso ngatai. Mele tu se ngaluenga mai e profeta ne ai o tou atali mo o tou afini. Oi ka ko o fa ngau lea. We are the sons and daughters of the living God. Now is the time to prophesy the word. E whanonga kau kingi ngā mai lo ku. Hallelujah. Leanka ko whanonga nge Isaia 5:5. By your stripes we are healed. It's in you. The healing is in you. O le whaamalolonga ngai ko kongu ya oe. Kai mea ngā whio I ke miso Yesu ko kongu ya ki oe. Oe ya ki oe le mana o le whaamalolonga. Whamai e loe o tōtau le lea whaaringa. Young man will see vision. Now is the time here. Praise the Lord. Ai moe. E ke vava ai le kue. Mai le kua plano lua fe do tolu. E fa mai
e moe miti o ele toia, kamale ye le malu. Ngā le pauan mela le malu ngā kakalo ia manguia langa whangau ma le kalesia le atua. Tatu tama apostolo, lai moe miti inga ia kako maua uma manguia ia wa leva ngā fola mai. That is a dream. Inga ia kako receivinga ia le promises a le atua ngā maka mai awha ua 5 koru suru fas furu 2 furu kausanga lo whalkanga. O se furu fonga kausanga fola mai la tu ia manuia o le atua. But the question is, o kako mau, that's why they dream. Inga ia makala maka o luanganga. Ia popula mata o luanganga i le fionga le atua. Lena mai tu sanga renga mai, hallelujah, in the last days, we are in the last days. Why I'm saying that we are in the last days? Ele koe sau Yesu as a savior. When Jesus coming back, o sau o ia o le whaama, sino. Ele koe sau fo o ia o se whaola, sau o ia o le whaama, sino. So now we are in the last days, pero wheka mai kako ua kari. Kako ua whini. Loa o tau tau le lea, whaadinga. Pai whanga ke whafonga mai lungo le, kako live. Praise the Lord, kako ia yaso ngatai. Kai mi ei kulai mai ei, ia le tua. So la tusi Yosua lom tau pelusu malfa. Joshua chapter 24. Yosua lom tau peluas furu malfa. Tato tusi fai tauna mo le nei tai au. Ele umis ka fa malo si pe ba ko e paki mai a mengi mai a va ko e moe. Ya ki dia ngo la unga tau ka ko la unga kasi. All right? So please moe mai rongo foa. Okay, o kango fie au nga mo o le kele alo mo o kele fonga la unga ya se yo al kai ki lo ko mo ko pupula mai yo fonga mai a mene merka la unga fa pupulo le merka la unga so yo suolom tau belusum fa Joshua chapter 24 fa upos fulman tasi se fa ngata mai le fa upos fulman fa o le lau pepa muli o le tusia Yosua. The last chapter of the book of Joshua only have 24 chapters, so o le lau pepa muli lea, ma o le lau pepa muli foi lea lo tala noa mai e Yosua ia na toi upu wha mawhana ia ma le taimi na maliu e Yosua. Hallelujah. Joshua died at the age of 110. Oki Yosua i lona tausanga e se lau se fulu tausanga. Ka ua lo lengo Yosua o ko meki ang sa ulo mafofau mo tangata au aunga. Mawala tu supaya Samoa fama ya mene. Hallelujah. Fai tau ia. Sa kanana, sa eti, sa keriso, sa hivi, sa yupese. Ina o tu inatu ila to yo o to lima. O au ina mai lango mumu yo o to luma. O tu lia ila to yo o to luma. O tupu e to lua sa amori. A leif lau pelu malau au fana. O ufo inatu ya o to le nuu na le fatinga inai o to. Ma ai to te leifaya. To te nofo ai. Wo to ai fo I to vine ma to olive to te le I to ina o le nei yo to ma tau ya yova ma auna ya te ia ma le lot sao ma le fa mauni ai yo to tu eseino to tuan au auna ya yo to tama I le lai tu o le vaitafe mai kupito ma yo to au auna ya yova when you crossed over Jordan River and came to Jericho. The men of Jericho fought against you, as did the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Kirkasites, the Hivites, the Jebusites, but I gave you victory over them. Verse 12. And I sent terror ahead of you to drive out 2 kings of the Amorites. It was not your sword or bows that brought you victory. Verse 13. I gave you land you have not worked on. And I gave you towns you did not build, the towns where you are now living. I gave you vineyard and olive groves for food, though you did not plant them. Verse 14. So fear the Lord and serve him wholeheartedly. Put away idols your ancestors worship when they live beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone.
I want to use verse 14 as a subject of our message this morning. Fia whangainga whai upasuma wha, e mawase au awal ta wha malosi nei te au. Whapea whai upasuma wha, o lenei, i o tau mata tau ia Iova, ma au auna ia te ia ma le loto sao, ma le wha maoni, a i o tau tu e se ina o tuan au auna ia i o tau tamai le lai tu o le vaitafe ma ai kupito, ma ia o tau au auna ia Iova. So fear the Lord and serve him wholeheartedly. Put away idols your ancestors worship when they live beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. O le matua la ta wha malosi nei tai au, tapea. Au auna ma le loto atoa, o loo e au auna I le tua. Anga ia a. Au auna ma le loto atoa, o loo e au auna I le tua. Serve wholeheartedly that you are serving the Lord. How can we explain our topic this morning? Si e mawhainga a vea o e matangata lotu. Ai le tausia sauningo le lotu. Mata leo suta ia le whaavai o le lotu. E le o atoa le taunanga. We can be a member of the church, but if we don't keep all service of the church and obey the constitution of the church, our service is incomplete. Ele ato. Pamaile tua ia Saulo. Ile momoa Samuelu mtau pesuma 5. Fa umatia Ameleka. Fa sioti tangata uma. Fa umatia manu uma uange eise me fa sauinga. Nga ke lol kala. E fa mai fa sau e Saulo manu pepeti. Ma ngai alonga mafau fau. Fa mai avea e o sier kaulanga I le tua fa sao ma akako ele o le fina ngalo nga o le tua I la Saulo o la sao nga mela fai hamene e sau Samuelu fai a Saulo kero ina ngalo le tua I mea ngau e mangaku ye pa mai lo Saulo o mai lo Samuelu ya Saulo pa mai I le tua e sili le faalongo na ilo le taulanga mu ma taulanga male o sitai e sili I le ngao o le mamoe poa. So e mawhaia langa veka ua makakalo. A ka leus ka ia sauningo le lotu. E le akor kasa ka uma. Lala unga lautala. A whapeo le asko nga I le vaveao le 5 le vaveao le kaimeo le fonga kalo le loko. Kasi nga sauninga loko. A whapea la ke lo le 5 le vaveao le fonga kalo lo umanka ko akriva kasi ai. Lewa I le kamao le fali. Ala e moe lau sunga. Hallelujah. O lai ma fanga lau moenga. E le o ato atoa lau au unanga. E le o ato atoa fo I lau au unanga. Amene. Au fo ilanga fai mo fundraising o lo. Kasi ngā vaenga o le lo. Mo fundraisings. Amene. E ka kau ang kako ngalu lue fatasi. Au unanga le kale. E o fo ilanga mo games, sports. O lesi. E fie ta alo. E le fie te talo. E fie fo te talo. E le fie talo e leo ako ko le ta au unanga e ma fai fo inga vea o e mau o vea o e mati akono ai ale fai ala usfuruai e leo atoa lau au you can be an elder or a deacon but if you don't tithe your service is incomplete amene e le atoa la lau aka o e fai a onga mai e sao ma ko fai on no a fai o e fai a onga so sa ai le ma fai o e na control o wika amene. Praise the Lord. Le maua foi ka ua mo loko fa mangalo. Chapter 18 of book of Matthew is accounted of chapter 18 of Matthew. E kala ngoa mai mea o le loto fa mangalo. Sau pe kelu fa Yesu Jesus. A fa ye ka mai lo uso e ka o ke fa mangalo fa fiku e. Na wa ka o e pe kelu aso va Yesu e fiku. Ve mai Yesu, de ai pira. Fa fitu se fulu ni fitu. Nga fa ama nga kangole fa kele fiku ya fiku fulu se lau ivas fulu fa mangalo engal kolu se lau ngo di maso ke soifua ka usang it means e kangwa mo lau fa mangalo nga lolo soifua amen hallelujah o le lotoita la ke sawa o ka maki ala ke lo ka kala ke lo fa mangalo ke lo ka kala ke kai la fa ya le fa pe ka fia e manguele lo a le sila fanga le tuo e le o atoa lau au. Mama ia kopo e le tupu le amio tonu o le tua I le ita o le tangata. Hallelujah.
If you are a singer or musician, you are singing at the choir. And I've heard sauka kame faidi. Praise the Lord. Ma ngeyal kalinge ki oi. Ai fai ke le uska ia me. Ele ato toaleta au onanga ilea. Tamatua nei tau. Serve wholeheartedly. You are serving the Lord. Au auna male loto atoa. O lo e au auna ilea le tua. Makaulio le tua ele va ia kame fai. Ele va ile tua le amount o lau tithing. Ai va ile tua le loko la fai ai lau tithing. Ele va ai fo ile tua lau kaulanga le kuku kongo. Ai sila le tua tutono lau. O lau loto. Be fa fenga fai lau offering. Ma sainga o fa malosi o le la foi kuol ko vinge. When you give, do not just give. A e fo ai auanga le kuolo lima ko kongo. Aya. Ave ia le tua lo roto i lau fo ai. Me volanga mai lau fo ai des minga doka la ai sa. Le anga lo ia lo roko i lau fo. Lau fo ia wa me fo ia ku ka ku de me. Ola offering. Ai le nga le inga ku sanga lu nga rebuke le ku la pelo me offering. Oi Anania Masara nga wa le ku me ka le oksi. Nga fa mai ave uma me ya peke lu fa nga lu nga le tu and yet ave ka wol fa ngua mai peke pa wi ka won. Me sa pauanga e pelo ile ku malele lo fai lo ile ku me lilo ele nga le kawo le len alanga ye me ko vinge lungo lo ile so the vineyard is more expensive than the price of the land and yet to having le kawo ala promise ile e ave uma ile tu amen si e ele kai me ka ko ke fai ka ko va ile tu ke lo para ka usanga fai lo ka kingonga ile tu lo tino ato lo malosi ato tunatu ya to al ke miro la ka ko au ngai le tu nga lo la wa nga lo ka ko kingo a ke lo e la ko kingo wa un fa le ngal valu fitu ta siva val fitu from then until now o la ko kingo ngal ka siva val fiku la le mam ngingo le lumo si le fanga le tu amen sila le tu tato tino mai o lo malosi a ko lo ka ngaka a ko ia le li ave sa pat vele tua. Praise the Lord, hallelujah. Kaua kele mo loto fa ma. Proverbs chapter 4 verse 13. Amaya ia sili ona leoina o tato loto na ilole leoina o mea uma o wai tupu mai yailea above all else guard your heart. Amen. Isaia, langa sila mai le tu e lo loko ma me fai ka ko me. Amen. Hallelujah. Glory, hallelujah. Lua fe lua tolu nei. Leo tato ye le amatanga lua fe lua sfulu ma tolu. Sana hallelujah. Ede tununga o le tausanga o manuia o le tausanga e fua tele mai e tato o lau kirsiano tonu le tua. It's a year of fruitfulness, spiritually, physically, mentally, financially. Fa yo ise mo e sa ili le tua mangi ka usanga. Sa ili so fale, sa ili sa uka vale, sa ili sa ungaluenga. Le alava se mo e sa ili young people, if you're looking for boyfriend or girlfriend, this is your year. Amen. But, o me kaunga fai ka ua, au auna maleloto atoa. Serve wholeheartedly that you are serving the Lord. O le tusio Yosua o le talaanga o Israel. The book of Joshua is one of the book of the history of Israel and also the book of preparation. O le tusio Yosua o le tusio talaanga o Israelu. Ai meise le tapena penanga o le nuu o Israelu. La tautea e uluatu i le nuu fola ina. Amene. O le kusio kapenganga. Ai vai kapenganga ele i fapenga ele fe mai Yosua. Ko kolu aso ka kosopo ia ia Yortana. Ka penga au kao, ka penga au pelu, ka penga e fa mai le tala Yosua nu. Fa poto tu ai ngasuma dua, ma fa sala laudengu. Ia ta pena o lato oso. O le oso. Fa suma tasum ta mo tu se Yosua ngai ai. Amen. Joshua chapter 1 verse 11. Fa mai get ready your provisions. Elo fa mai get ready your lunch. Get ready yourself a drink. If I calculate by palangi maya, get ready your provisions. Provisions more promises ale tua, o fola folanga ale tua. Nga mai le kaiminga kalia Yesu. Amen. Leka ko ke lalo le fea ngainga fo. We are under the new covenant. Ka umang ka ko kalia le famantunga.
Hallelujah. Lenka ko falong longo e tama. Nga kapenga mai le tua suela lo kuspaia. Mata upo tolo tuskene se fa pusuma lima. Prophesy lo le tua lo fal fa tanga mo taua. Verse 15 of Genesis chapter 3. Amen. Ele fa pela nga kalia Yesu umalo. Nei, kanya nga kalia Yesu e yai mo provisions o le new covenant. E yai fola folanga mo promises ele tua ka kaunga maua tangata I lalo le fea ngainga fou le ka ku ke ola ngei. Hallelujah. O manui o le malo lea tua. Lefe mai polo le kalesia Roma lo mata upo e valu fai upo sfuma fitu. Hallelujah. A faila o ka kou o whanau o le tua. O suli la tātou whātasima Kiriso. Se vai le mangingo le whaari mai. O suli. Suli. Lane ka o le suli. Ua iaila ua ia tatau I meo le malo lea. I ma whaia ngai whaiaku. Lea whare ngā. Move in the name of Jesus. That's what suli mean. Ai pe fe ka ko wesa. Angai ka ko mo maso Salomon le ko mo me pe se ma. Ke ma ka u Yesu le se usunga ke o ro ka me la fa. Ke ma ka u Yesu ko lo fa nga wa ka so Musa ya o le fa mau. Hallelujah. Praise the Lord. Sana hallelujah. Ai o ka u o suli o le malo lea. Tua. O manga mai a ele pulo el fa malolonga. O ai le kwa besenga. Le ya ses ele osakang. Ai wow. Ai o te talitong. So skanga ka o ke kakaloi. Fa penga vo ta mal fali. I believe when I pray over you for healing, e ke malolo. E ke le malolo onga wow. Ai o te talitonu upu o ke kalongoi o le tua mamana, o le tua mamalu. A fai ka kapilelu. Ia e sulu le sami le suafa Yesu Keriso e faia fa mai Yesu na le kau alo ngoa tau lo ngoa amen. Hallelujah. Umanga uvakia ele pule the authority in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit fai kau ye Yohane sumarfa sublima masumolono fa mai au mai o ela nganga pa ia fa mai e fio to tonu ia o se o le faava o polu sumolono o Yohane sumarfa mai te alu e wino melanga pa ia o ia ngakia fa manatu ia o to mea uma na o faia. What is the purpose of the Holy Spirit? To remind you about what? About the power of Jesus. Ile mana o Yesu Keriso. Kako ke faia iba venga. Poleale ula vale o lo wakari. Amoe. Kai mi pongo ka lo le hene lu po lo wa finge. Na kangole prophesy ile mangol upule o ya o. Mene. Peke kalkongo peke le kalkongo. You will be amazing me fa ile ko lo wakari ima lo wafi. Ele ongo. Ai o ka ngi kam kiki ula vale. Fa no ka ngi kam kiki. O lo fe ku ngal kam kiki tama o te lo. E ke whaonga inga ni leita mo titi mo lango luenga. I lo suafa Yesu. Prophesy over them while they are sleeping. Or they are rest. Oh, hallelujah, glory, hallelujah. Ai le work la. Lo prophesy lunga lau whanga. Ai whai e whonga kalo le kalesia. Ai ke le sau. A whai e lua service le kalesia o le kai au ma le fiafi. O le siwa masanga o maloku kai au wala varanga e lo complete no service. Me varanga ke fiwa kangi le tu o lo kimi. That's the lowest prayer for any Christian. O le kakalo sidinganga mo lalo lo kakalo le kimi. Hey, ai kere kakalo. Lo nga si de fia le kua mana tunatungo o lo roto. Salamo se lau tolu suma leiva. A guess what? E falango lango lau talo lua relationship ma le tua. Salvation is all about relationship. Alua mafuta fatasi male kua kere ka fai le tu mai de melea no ai fa le kongu foi nga fa sorry Lord that's enough fa le kongu foi la kama please forgive me amen e mafu mai on le lua relationship e fina ngalo le tu e fa lango i lau au nanga lua fe lua to
a whapenga umaku le lua whenua rua. Le voka koe whaia mea masangi le lua whenua tōru. A ngai ke lole ke leska se serenga lua whenua rua. Lau tau sanga nge lua whenua tōru. Amene. E alanga o mai ka ngaka mo, wai ka kongo fua ngau ngau. Ma fua mai, e leo au auna ma le loto atua. Me whunga awha peke le au aunga ma le loto atua, e whale kongo kaka e kurunga e alu. E ikal whaifi au e kurunga e alu. Amene. La la fa pe o ke alu la sa o lo me la fa e ka me lo ia lo loto a toa. When I talk to you about wholeheartedly, it's all about your body, your mind, and your spirit. Le mana apostolo Paulo e kalisi Roma, tu ina tu o tau tino ato. Ko mai o le taulanga ia, e pa ia malie ato atoa i lea le tua. Ka danga wa kafa, ka usangangi. Tell the person next to you this year. Tell him. So the book of Joshua is a book of preparation. Kapenga to preparation for conquest, for manumalo no kanana. Preparation for crossing of the Jordan, chapter 2 and chapter 2 to chapter 4. And preparations of a new covenant, chapter 5. Remember, Gilgal is the door to promised land. Nga umanga sopo I ole vai o tana. Wa kulo mai lole tua kemplo I Gilgal. Kango lole peritome mala uri inga mo mai kupiku kaka infanga ulvao. Okay? Nge koe ka penga yo sua le fenga ngo fo waisa. Le angole nu fola ina ele alu ese me pala. Ele alu ele aingi fenga like us, we have that confidence with the blood of Jesus. Wa mauki ngoa ta ola e faava va wele ngaka nganga fa ka penga I ele tua le settlement of Israel. Ko foi le tua inga malau ele vai ai. Amen. Sana hallelujah. Le ngaka prepare cities for the priest. Ka penga ai fa ka penga ele tua ai mo lau fai tauranga. Hallelujah. So if you are maua se ka penga penganga le lei mo nge ka sanga lua firu ko study the book of Joshua. Amen. Wa le ka ko fa ka nge le Jordan River. Nga le vai pel vai kafi but Jordan River is a mighty river. O se vai e sitting lo wa nga fa ka penga ile tu fa ta penanga ile tasi das tolu aso. Amen. Tolu aso fo mai if I go ta mo fa tu tasi fo mai ta pena ni o to woso. E rei fai mai ka penga ngi kao mangi ngai si mangi ike loai o le malo le tua mal tato savalinga e le ta pena ina faletino e rei fai mai fa me ka penga ngi kupe le hai ka penga ngi woso Bible English Bible ma prepare or get ready your provisions e ke fa mangako e le tua nga promises amene ke fa mangako e le tua ana folanga ma sangingo fa longo yaso ia fa mai o kalu manga i lai lumba. Amen. Back in the days, I heard that our future ahead us. Kako manyusila ole kudia, o filmo kudia, e kuale se le puola kudia. Alo ba ko mai falkanga. It's wrong. Ele uluma na ole to tonu ya to ele uluma. Your future is in you. Ole ko kongu ya ke ole luma nai. Amen. Faya uma ele kuele faya le kuanga. Ele fei foi le kua me ola ku le no. Praise the Lord. Kai pe o me ola. O le manu. O le future ia mo mangulele ya. E lele. Okay? Ake ke le fe kau ia masifuia fe ke I'm going to the fly lesson. O ke alu la onga lele ai why because fly is inside the bird. O le kai me le mangu. Palasi mangi ia papa kiu pe ia pusi. Kele o lumanga yo kako. Hey, la ya ka fili sa ngois, ma kulia le reversing ele tuonga manguia. Ai ave desi. Elo por melo o kula e konge as a president. No po o e kango plesking. Alo o mawanga. Yeah. Yes. Na fu mai ngol kale. Mata hala. Even a fish. Ole lumanga yo le ole swim. I get off and say, where are you going? I'm going to the swimming lesson. That will never happen. Because swimming is inside the fish. Even us. Nga umanga fire le tu tangata kulo e malmeka ole mafau. Fau.
Ile mafau nga ko ele ku nga faingo uma a kamu mango uma hi name the poko nga avele tu ol tangata sana hallelujah praise the Lord le ka mai nga avele tu ile tangata ngaya ke oe lo pe ke lala mai ka fefe se pisingisi wo leva ka kau nga ku a se si fo e kale si e fa nga uma ye ke oe it's in you. There, it's in here. Your future, leko kongu I le fionga le tu. Tango e mai fafo mea ngai ko kongu lo mafafo gele lo. E ala le lo kari kongu lo upua lea. Tako ki kaulo ko inga le Filipe fafo upo sumo toru ama. O te mawhaia, mea uma, I le whātasi mai, o ke riso, ia cha. Ai a whakulor whai whia o ke rau ngalo sa o la sofarele ngai whamai woi. Hallelujah. We make excuses. Ole ko kongu ile lumanga I mangui o oe. Ole ile mea ka ole Pacific Bible College. Amene. Ole ko ngau maida o ima o. Kau fao mangui ale ko kongu I le aonga kuspa I ale ko kongu alae moe ala susunga. Hallelujah. Kasi foi nga o nganga o le kalesia ngai papa toi o le aonga tusi. Paia. Nga vo mai ha o ele I kupe. Hey I'm telling you what. Ala ngale foi mele ko an kupe lo le mingoi. Le lava skaimi. Amene. O le excuse nga ka ko pisi. Ai vai mela pisi ai. Nga malama ka au top ka me kila onga sa lo sa fa Facebook alua ia ka ko ko piki ka me ko sa ko oso lo le internet ai visita. How's your day? Pisi. Ha? Pisi. Ai value elo aso nga pisi meleao nga. Alu kinga fenga luenga sa ka mau so ka vale alu ngofo o shopping center lo ki akule mea ko sa o le fikul ka lo ngol 7 na sa mo ko sa fight 7 e fa ka ma how's your day mai o fe au masangia mane makulo lua lua the same thing a fa ngai fenga luenga solo a ko lua lua ngai over kai mi ka ko ki dos furu ku la o fenga luenga Alu a koi o fai kaukus pa ia mai o kis fatinga ingbe. Sa me kisanga nga lue. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa we serve. Amen. So se kai me mga o mi so soanga Yosua ku ma Yosua ma fangwai. Alu le kau su fitu tu se soton kau e mameleka. Mai ia Mose ia Yosua ma ko marona ma ulo ma ke urunga le mo kau le kau falenga ai sa we abel kau le lo ova mo e kau Yosua I lunga le kalo falenga nga tu spiritual warfare ai alu Yosua ma la kau so se kai me fa sanga mai ku ko o kongu folfolenga kau le kau pi le tua o ke mi sangue abel ngu kongu folfolenga fetalai le tua Mose ya Yosua wokida o Mose Amene kulai mai lo sa we halu ever ngu. Au mananga o ai o sua le tua me ka ole au nanga. Ai we fa peo mo ngi coffee peskenga o sa ka mai me se poko la unga up. I serve this man 100%. Not perfectly. Why? Ile kaiming o sa wel fa o kanga valu fiku o lo ai mangui o le ku. Hallelujah. O ka ngaka sa le leida nga luenga le lei sa moa sa le leida nga luenga e ka mai ngo fa pefo pengi fikira I ma fo ko ingale ma lo sa pule le bank na walu lau ke ma ko le asamo le tu faltino ya e makanga e lo pa ye e lo fa kalele e lo le ngalue au le asamo fa la nganga man praise the Lord hallelujah e ke sa we ke aisi ngo lo le ma fo ko ingale ye I never come across such a man that's humble, very humble man. Kangaka ua kofo inga I makangi malolosi. Ngo fa pe ifore ka e pengi fikirawi.
makalonga serve. O mai aka kamao, ala serve. O ki ngau pa kua la ungo me whaidi, la umai o le hō, kau ka kui waia, la iki mai le whangau le mau, whapepese. Hallelujah. I believe that one day, e iei le aso, whae inga le tuala o nanga le. O Yosua la, sa au auna ya Mose ile alii. Ele au auna ya Mose mole alii. Ele se senga upunga dua le mole male ile alii. Whaka inga wabelo whanga luenga TSS. O ke whanga luenga le TSS mo loo a inga. I work at TSS for my family. I ke lakulo center o TSS simakanga luenga. They send wherever they send me. Wherever I go, I will present the TSS. Okay, ngā lue ile TSS. Kai piola ngā lue ngā lea tua. Ngā lue mo le tua. E kemi ke le vai e moe. Pea ku fonga kalo la ke moe. Aso hoi le fonga kalo. Ngā lue ile tangata o le tua ile ali. Me, ke le wha vai. So Yosua la sa ngā lue ya Mose ile ali inga ia whaia mea malava. Ile ali o fora ke min ka ko fa no ile mtaupu le to sumal lu sumal fa o le kai miwa fa ka ngu ai folanga le tua na fola my way back more than 100 years from Abraham to Isaac to Jacob Jacopo ya Yosua fa ko fa ka ngu ya Mose lo ya Yosua fa ka ngu folanga le tua. So point number 1 e ka ualo o auna male loto ato ina ia whaatau ngua ia toe, folanga le tua. Ave sa popoe vi le tua, pati atu ave le li. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord. We need to serve wholeheartedly to fulfill God's promises in our family. Ina ia whaatau ngua ai, fuafuanga le tua, mo oe, mo lo ainga, ai mai se foi tatou te tas. Yosua mtau mua fa pe lua mal tolu. Pa mai uoti Mose la auna. O le nei foi na e tu la ia tuia. Ye e so po ia yo ritana le na o oe atoa male nei nu uma. E o ile nu o fo ina atua ia te ila tou. O le whanaunga isa ra elulava. So le blena le tua e le o Mose o ile nu fola ina. Hallelujah. Plena le tua e whatau nuu anga promises, e whatau nuu mo tangata au auna. Amen. A wina mailo na alo ke riso Yesu umang prophesy the Messiah, Genesis chapter 3 verse 15. Ai nga whakau nuu le promise le tua e le keiminga winga mailo na alo o ke riso Yesu. Sau avea ma au auna. Ma rekolon mata upe fulu fa upe falima. Mark chapter 10 verse 45. Mai wa la tali o tangata le sau o ie au auna tangata ia te ia. E sau o ie whaia ma au. For the Son of Man did not come to be served, but to serve. Sau e au auna. O ma rekona tusi la tusi tangata Roma. Fio mai Yesu wha tangata sai larolangi. O tangata Eleni, tangata Roma, tangata Yuteia, ma tangata nuu ese. So na tusi wha pitoa la ma reko i tangata Roma. I le keiminga fio mai Yesu le po longa le larolangi ganka Roma. Nā lewe mai marako o kouko ke whapolonga i tangata alo atua. E sau e vea o ia mapolonga. Sau e au auna. Ke roe anga leira unanga ke riso Yesu kako ke le sapi whaotanga penga i kai au. Ana le maliu ke riso Yesu e le manuia tato whanau e le manuia tau. Taua man mea ka ole au auna. Au auna ma le loto atoa. Hallelujah. Fola ma ya Abrahamo, sau ya Isaako, sau ya Jacopo, sau ya Mose, ai whatau nuu e tangata au na i le tua. Ka ua ke le lalawa au nanga i le li. Amene, le ase me o fina ngalo le tua te whaia mo ia, whai malo taltonu o le tua, na te whatau nuina so se fufuang. Whai fo neitau sanga o isa mo mitinga, neitau sanga whatever dream that you dream of. Whatever call that you run into, young people, mene, this is your year. Amene, o lo tau sanga le nei, e fulfill ya te oe promises le tua, but the keys
serve him wholeheartedly. Au auna I le atua ma le loto atua. Whainga e le lava ngā whamalosi ngā wha mua ya oelo kingo lo le lava ki sau whonga kalo. Tau sanga ngai, mene, e whamalosi e. E manga kua ele upo le tua a maka ilo kau sanga ngai. Hallelujah. Ya ele o mo lea. Praise the Lord. O whai excuse. Kolua mea whawhika auli. Praise the Lord. Kau kia ngā kupuru kei mwela aule tua ya Yosua. Mua, o Timosi. Hallelujah. Wo lava ngā e kei me whai anga e. O kei mi ngā kene whai kako excuses. Praise the Lord. I le kei me lau e vai aku o le ingi se kulai. Mai a oelo o mai le kei me ke kulai e. Lava ngā. E wha mai le tua ya Yosua. Kulai. Arise. Amene. Praise the Lord. Lava mali wo mose whaere. E excuse kako I me wa pe wae. O lesi whamai o kere ia onga. O lesi o kere I kai momua. Amene. Hallelujah. Azamol maula voi whafonga me le karisi ako. Kako fingisi le au topa. Hallelujah. Praise the Lord. Malele o ke topa. Sauma November. E le I maua se malo lo ya. Mene. E whafonga le tu. I was asking the Lord. Because leai mase mangako kako e karisia wao. O le kaimiro kako kamai whamawai. Mene. Le funkako whaere mka upulanga mako amaya mai onhanga. O mako loa o le kaimia. Praise the Lord. Whapenganga kapu wa ili tama e ngalu due. Lala ye lo whalango lango ya tama mo ngaluenga. As a president. Praise the Lord. Ale ngaso. Lala ko ke ole leo ko moe ma ko fie ma ko enjoyina kisimbasi. Hau. I said, walanga nei ko mo ya. All I was asking God is peace. Give me peace. Amailo file muletu. Awainga saulo ngukungi upu whakawa. Awainga saulo mawawawang excuses. Afayolo fina ngalo lea. Give me peace. Maya kia ule file mu pe yole lupe. O lala e pisa o alofa ngau whanga o mailanga first granddaughter. Awa ule ngea. O la wa makua I lunga le spirit alofa. Wa whanga o mai a November longa first granddaughter. Awa ule ngei. Wa kilo ngai o please pengi. A kau mai o Melbourne, o Sydney, o Samoa. Ele whaingo fie. Then I come across the book of Joshua. Amen. Hallelujah. The masinga ako fa ungo te se mama masinga ako nga February. I preached this book. Lai mas excuse kasi Joshua. I say, langa fa ka penga le tua kai me ola na au. Lo fo Joshua. Fa mai le tua ya mo se Joshua. O mea uma so lie o ko vai. O ke kui ngatu ya to e pe ona o fa ya Mose. Hallelujah. Lalo valung wo si samo e horite samo. Ale sawin mamalanga ia sukadia. Hallelujah. For the first time ever, I'm telling you what. Malele o lo anga I le tua tangata o le tua. Amazing. La fa fonga mai auskadia. Man, te loma ke o mafka ngisi poku malo ma hotel. Who are we? Tangi le kua whamang wia ya ta mamatina. Hallelujah. Le whainga kao le ngā luenga ngā la kaua sāmangi. Alela wa mao. Wa whaingo fie me Wa le leile me ngofoi. Au amanga ia fo eta. Anga whaapela ngā palafu la wa onga. Onga wingel ka whanga mai uiawe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So le kaua ngalo au nei le tua ma le loto ato ea. E whatau nua ia te oe folanga le tua. As I say to you, for the fola ya ato amo, sau ya Isaako, sau ya Jacopo, o ma ya Mose, e fulfill ya Joshua le promise le tua. This year, get ready to enter into the promised land.
spiritual speaking, that if we serve God wholeheartedly, pea whai kako ke au aunga I le tua, ma le loto atoa. Ave sau popoe vi le tua. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. E ile kala fai whako anga, fai la fumangu. E me kau whaala mo alo kikilo ngā, e koki whiala mo ia. Ia le. E ia le oki ma le asingi e fai la fumangu. This is a, asa whaka ika. Praise the Lord. Alu lore fai la fumangu lea, pa fai ngā luenga langa oki ma langa asingi. E sual palpala mao le, skasi o whangua. O lole asingi ma le oki le aso mua mua, o mai go la fa le kala ngole o ki mala singi mai soli pa singi fa ka ke le dio ka ko ngalu ngali ni yaso ya le tu ai alu le fa fa ko anga ye moi o le saso ko saule se saul solo muri mai ka vale le fa fa ko anga ku dungal o ki mala singi ko yo asolonga lua lo ko ngulo ma fa fa ole oki la fa isanga sang komesho la fa isanga le asolonga ko lo ku le fa ko anga e ku ulunga nga mangula o nga lulu o ki mala sing au e ku mo le va la sing va ku fa ko ali mo ku nga ulo vai ma lo le fa ko ye le nga la nga e malolo ka ku ka ya ya lulu nga si asing alu si asing nga due nga si asing nga so ko sau fo mai sau lo mai le o ki asing ya mai lo wasoli ya le o ki nga ko kasiri fai ko kasi kanga luen ko le sia suka ya ko sol muri me le ven ale fa ko anga pikiro ki mela sing ko fai fo le excuse le ale oki me o ki ngale o lo langa luen ale sia fiu le oki fa kalira sing o kwai mai sau lo le asing pa mai lo le oki ai me lo kwai me pisi luas me le ainga ma va ve manga ba anga ma sa o su ese pucha e fu ai oi ma vai pe se fale mite ka o e ka kaso nga kilo e o fa mai ko inga la fua o e si deve o fa ngai o pe fa ke le au ngai fia e kolo mai la ka vale al vener ko al fa ko ngai diso o sa un ya kulo ok o ko fa winga malos e fa mai male fa mai mal kala fa ko o fe ka wile le ya la le ha finga o mal ka ure nga mai e fa ka wo so la ka fa ka ile me e ke mi ka ko ke pa la fu amen ka ko ke pase e le ai me se me li lo si fang ha le tu ai me se me e foi ke mi a ko ngwe misiel va yo me ngi o ka hallelujah au nga luenga nga fai po o rom puka au nga luenga nga fai fa fo le mo nga vau maar ka henga lapis e misi de mako vai au si de fanga le tu dai se me dilo si de fanga le tu hallelujah le tau ole nga lue pe au auna ma le loto ato momua e ka kala ye le tua nga promise sia so say to you whatever dream that you dream of la fo so mo mi kinga nga ngi ko sang o le kinga fi au nga mo tatu nga lue male loto atoa. Second point, o tau o ta loto, o nga lue a male loto atoa I le tua. Tatou te manu malo ai mai le fili. Len kako kalkan ngongel kai o le fili ngomel kasi do ma fa lo langi la sangi no here you see le kemi o le fa. O le matangi. Esa kako kalkan ngoi, le upo ave ma fili o maku ko viki sa ave ma fili. Alo sa usi me, kai pe vola makangi lo ave me pe mafai mafa fokanga fa fenga lo mafai mafa fokanga alu peken save nga faka peken save so se falo lo o ka fe kuli kanga kai me o le tino hallelujah ale ka ua la le o unanga ma le loto atoa I le tua e ke kua I lo tununga o le tua le na o na I o le tua fa fofonga ta o le tua faiva o le tua e pule au le tua e pule au pule au le tua ke kua o le tanga te pe ku yo sua kau le kau va ku so la po mai le la ngofo mene pa vai me fa kongo kaka au ngai le tu hallelujah ngofo o le la e mau masinga I wai venga bilo masinga mala ke migas le venga I le tu me fai e mo tangata au na ile e ma fai nga fa kongo so se me pa fai ka ko ke
Karikongu ma whaatua i lea tua. Whai posuma kasi ngā mai na o sopo ia, na o tau sopo ia mai o ritana. Maho o mai Yeriko. O na tau ai lea ma o tau tangata Yeriko sa amuri, sa perise, sa kanana, sa heti, sa kerise, sa ivi, ma sa upese. Na o tui nātu fo i o tau lima. That is another purpose, when we serve wholeheartedly, e manu malo i tātou mai le hili. Families, parents, kama, ku mai oio tai ro ainga tau sanga nei lua whiro tō. Amene, ye e lo oio tai. You are the leader of your family. E ke ku mai e tai lo ainga e tusa ma le fina ngalo lea tua. Tina, tu lai mai o lo tofi whaafautua. O oe te whaafautua ia, tama. Whai e le tua le roi tangata te tira tu le tua taunro lu akamu. Mai le tua mai le lei o na nofo to tasi. E le lei o na nofo to tasi le. Mai o le mele o te whai ei se fesoa so. So tinala o le fesoa soani. Amene. E le o se polonga ar ki ngā. Hallelujah. Sana hallelujah. Plana le tua e whainga luenga al kamai, ngā lua el tamai, ai au me ai malafu. Al ki ngā e whangau malti ngā. Runga ngā lua al kamai. Ai whangau ki ngā. Of plan ngā le tua. Awa twiste le lalo langi plana le tua. Kai minge wa moe al kamai, ai whainga luenga al ki ngā. Kele me whangau ki ngā. Koe whainga luenga. Anga oe ki ngā whai a kama, hei, whai kaula kuspa ia, ngā ki whai kau whawhia, mai oea, e sau a kamu au le toio le, e ai au me ai mareafu, e whasanga kuia ewa mai a, e wai lo loto i lo wawa, aia, e ke whangau mai le tama ma le ti. So o plana le tua, e whangau tina, ai whangaluanga kama, ai hei lau langi kemi wa, u whangaluanga whangau tina, koe whangaluanga, alai moe kama. So this year is your year. Pai fo ke le whangaluanga Saul Bible College. O haole whionga le li. Your future is here. Nonu mga ile i. It's in here. Ave sa po e viele tua. Mal foi po lima mtau mo tu se Yosua maya. E le tu mai se tangata e te ia te oe. I aso uma o lo wola. O tangata waunga. E pei ono o ia mose, e whapea ono o ia oe, o te le tu ua lava oe, o te le tu la foa ia oe. No one will be able to stand against you as long as you live well. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. What a promise. Ile tangata au auna. Famai ele ku mai sisi ke ia oe. Powerful, ke le melo la onga maloto ato, so powerful. Very powerful. Famai ele ku mai sisi ke ia oe. Alongo mai le se famatalanga mai a kaukala me o ngalu. Wenga. Ai ongala le ke onga ile tua, famai le tua. Praise the Lord, I will never fail you and no one will stand against you. O e ngale au nga male loto a atoa. E le ku aku sisi. So o le sika ua ngalo o auna male loto atoa. Tatou te manu malo ai mai le fili. Hallelujah. Pena whai atu o mea ka ua ngā mea te kele ngā kaimi wala ule tu ea mose. Mo mua woti mose. Lua o le kaimi e sopo ia iori tana. Makori o le kaimi sopo ia iori tana. O le kaimi o le selese. O le kaimi ngau ki munga Israel. O le kaimi whanga ua pā iori tana. Man. The Jordan River is overflowed, and God says to Joshua, now cross. Nani mea ngai whawhika auli lo mawhawhau. Ngai whawhewhewhe mai au. O le loto tangata o aunga ki ngā makoli o le history o le tana. A pāle vaidea o ala, o la au, o mangu. E leise me kuku laka le vaitafi o le tana pe a pā o le tana. Al keimi ngā crossover, al keimi o se selenga, al keimi overflow te o le tana. So therefore, ole makua I lo wa ole vai le kaiminga whekalailo le tua ia Yosua. But Joshua is a servant of God. Na whaalongo le whekalainga le tua mea. Me umang o whai amos. Makaulianga cross e mose le sami ula. Sami ula ula. Me umang o whai amos.
o ke whaia fo i ate oe. E ai ma se meo le kingo nge e whala lave ia ki oia fofuanga. Ka whai ki au aunga i le atua ma le loto a toa. A whai lau taifing, la ke whai i le atua. Whai lau offering, la ke ofo i le atua. E ke sau le pre-meeting, e ke sau la ke sau i le atua. E ke sau i me whai le lotu. Amene, la ke sau e sau i lea, e ke wha mua le atua. Hallelujah. Kolu o me ke kelen kupu valawingo Yosua o linu o Israel o se nguu whainga tā. Pai o le kalanga le kuanga whaia Yosua, sau e ave ngei ka ngaka male nei nuu. O le upunga mai o le nei. O le nei nuu. Amen. Praise the Lord. Awha oe pia ki o kako whaiska fo kalo ako whamai ki o kako kakalo i mori ngei ainga. Ka umenga o se ainga whinka. Ainga kau mui mui. Ainga masol salo. Papengan menga kupu lengu, masalo salo. Hallelujah. Praise the Lord. Kinganga vai va venga o le tua. Kau mui mui. Nana va mai le tua ya mosa sau. Sau avenga Isaia. Langa nga promise le tua ya Abraham. Promise ya Jacopo. Ya isa ako ma Jacopo promise ya Mose. So therefore, e kawang fulfill the promise alea to us. Come, take these people to the promised land. To the land that I gave them. Mai ave ngingu. Kasi nga me fala ve lave ya plan. Hallelujah. O kongo lo ainga. Hallelujah. O manga o taman me fai e faku ese kinga, a vola manga o kinga me fai faku ese kama. Hallelujah. Anga fa pe ma fa fa e Yosua i meia. E le o Yosua le ka ngu fo folanga le tua i a Yosua. Amen. Mo le ngu e fangeta. Nu le tonu. Amen. Praise the Lord. Enga makwa iva ai o lato. Mata i le fai va venga o le tua. Ave sa popo e le tua pati pati atu. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Ia malmemu le muli ono le tatu taimi. E taua lo tatu o auna i le tua ma le loto atoa. Amene e manu i ai lo si o manga. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We need to serve wholeheartedly so that our environment will be blessed. Mai ka mai manguele la lolangi ono le kalesia ki bisu. Fa fonga mai fo inga vi make ko po afio po stadia e manguia Australia ongo oe. Manguia Hawaii ono oe. E manguia Samoa ono oe. E le fa pela o ka ko wa mi tono le ta tolo la mi tono ki bisu le ta wa mi tono ita o. Ai o ka ko o le fa na wa le tua e ona me uma. So ringa la kala manguia le lolangi ongo oe. Le anka ko ka kalongei e le liu le matangi. O le ale ai se matangi o mai au kilangi. Ia le tua. Ono oi. Ono lauta. Oie manguia. Manguia ka kalang kau fikuri o back and save. Manguia ka kalang MJ e whakal back and save. E manguia i ta. Makau lewa mai ka kuspoia. O le la le tua e susulu mai. E susulu lunga o e ami o tonu mai e le ami o. Mai e tali tonu mai e le tali tonu i le tua. So e manguia la. E manguia fo New Zealand. Amene onga o. Oe le kalis. Peke kalikongi, peke le kalikongi, hallelujah. O e manuia i me uma. Do suanga mamua kolu marifama ia. O me uma lava solia o tolo fivae. O te foi na atu ia to. E pei ona fai atua ia mose fai ue fa. E a fua le vao le panona le na. E o atu le vai tafe tele le na. O le vai tafe o iorifa. O le vai kafe nen kafe kongo le. Pato anga e tena. O le vai e kafe imomo. E imomo aulo. E aulo. Mau e aulo. Me vai manguia lawa mai ele tu. Ya fai tatou te au auna i le tua ma le loto a. O ke popole fu ile si usu. A saua. Au auna o le ke au auna ile. Hallelujah. Praise the Lord. Wa e pe a se tua e lilo lang si le fangas. O le tua fo le fei o mea lea. E tua. E le fa pe au auna o. Ai se le iles. Le va pe voi la e afu oi. Amene ai manguia iles. E ai. Praise the Lord. A fai au ke whakamala. E pa ua lunga o whakamala. Ai fina ngalo le tua. Momua i au auna ma le loto atoa. Ina ia. Praise the Lord. Inga ia kaungua ia te oe. Fola folanga lea. Lenga whakaungu ia Yosua.
Hallelujah. Lua au auna ile atua ma le loto atoa tātou te manu malo ai mai le fili. Ne ai ama se fili nga ku rumbo Yosua. Al memon praise the Lord. Au auna ile atua ma le loto atoa e manu i ai lo si o. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. If auna mo tātou ne tau. Fina ngalo le atua. Tu natu lo loto atoa. Au auna I mo le li. Ona Yesu. Na tātou tula. Let's be upstanding in the presence of the Lord. Sana hallelujah. Tātou tula I mai. Malo le atua ne tau. Na we whafonga wheta lai le tua whaifunga mafuta mai lunga lo penga te whailangi. E lava se meo iei o tala fifia mo eol nei ai le tua mo oi. Hallelujah, Isaia Jehovah Shama. Iei o iei so se mea lo i Australia, Samoa. E lava se tua New Zealand e mafuta mai oi le tua mo oi. E mafuta mai lo fale malolo tono lauta vale. God is there with you. Amene, we whafonga lo upo le tua. Sana hallelujah, e te le toi whaatonu ia oi. Altar call is not for sinners only. O le vala au ele mo tangata ang sala uma. Vala au mo e waiaina. I le upo le tua. Manau nau e a ngai luma le tu whalanganga. A whai o elena. I te re tau whaakari le pesi. Sau e whalonglongo le upo le tua le neita au. Ele o le taulanga le o le ngā ure. Ele o te tele wa mea e whai. Au le usitai. Ma le whalongo e te fia iai. E mita. Oi. E mita le poto. Le maualoa. Iana oa. Fapele malosi. Lona malosi a o Hallelujah, hallelujah. Ele taulanga ele na ole boni. Ele o tetele wa umea wa fai. Ale usitai. Na le falongo e te fia iai. Mita le poto. Le maualoa. Iana oa. Fapele malosi. Ilona malosi a o iloa. E matote faofo e o isna. O yatu o me upatama. Faofo e a o isea. Sila iai. Ole wanga tete. Ila uku. Mafai. Fai atu o le Palau te mi whapene le moe anga sala moe nau le ane o tonu o le tua. Ngata po ilea whape o Iesa moe mitinga fia mausi wha malolonga. Lo taimi le nei te le taua nau i atoe. To feel the presence of the Lord.
the power of the Holy Spirit in this place. Pai oele na saulo fatutua. Step by step of faith. Sau ofolo olanga mole tua te au nai mole tua ni tu sanga. Awal fatanga ina lo mafofau. Awal fatanga ina tato mafofau e fapena. Ona tinei ele vala awole tua mo oele le tau. Awo foi te misia le nei vala tau mo e. Sana hallelujah. Ona usanga ne fetala ile tua ma oe ya te oele nei tu sanga. A matai se amatanga fo. Hallelujah. Yo porta usanga no filangalo le tua te sau te join a Bible college. Awa o le fionga le tua lo yai lo lumana I manuia. Yo porta usanga ne filangalo le tua te amatai se ministry. Hallelujah. Or start a business. If that you this morning. Tato yai lalo fa ungo le ngang paia. Hallelujah. Me yai le ngango le tua yai le sautonga. Me yai le ngango le tua yai le faultanga. Me yai le ngango le tua yai le oli yai le fifia. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Blessed be your holy name. Tifa ofo e aoe Isaia. Omea uma o etama. Aolene ile tangata sila sila iai. Ole wangatete ila upu mafai. See to our little down, lift up your hands. Korababa handara babakasa. Krototo soto babakasa. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your anointing. Father, we thank you for your presence. We thank you for your divine word, O Lord. We thank you for your promises. We thank you for your plan in our lives. O Ramanda Rababakas. Sikoro Mondo Mokusumushu. Kora Babakas, Sikoro Bobukus. Kora Mandra. Ikirianda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Let your will be done, O Lord, I pray. Let your will be done. Fire, fire low finangalo lo matoto. Fire low finangalo lo matoto. Here we are, Almighty God. We are your servants. We are your children. Let your will be done. Tama fatau nuu au folanga lo matou tua ina fana. Pena matou fana ngolongo ina upu na fatau nuu ya Yosua au fofuanga. Fofuanga le nei tau sanga luafe lua tolu lo matou tama. Fatau nuu lo matou tua ina wikalesi. Ulungali ita itasi o lau tau vine nei lo matou tua. To ino matou loto le nei tai au le angango tu fatasi. Ngalulue fatasi. E tia elo malo I papa toe nei lo matou tua. Atoa mai la tau lunga upenga te whailangi lo matou tama matou te talo. Let your will be done in their lives. I pray in the name of Jesus. I prophesy, oh Father God, lives, oh Lord. La tolo mafuta mai lunga upenga te whailangi. Whaialo finangalo lo matou tua so se tua le lalo langi. We awina yai la tau lo matou tua. Alu male mana lo upuli ne yaso lo matou tama. So I matou lo tua lau o whaingaluenga. O I matou o auna matou te au auna male loto atoa. Ofo I natua matou loto ya te oile nei tau sanga. Lua afe, lua se fulu male tolu. Matou te tu lai ma yai lo matou tua pene fetalai. Isaia ia ono se fulu. Tu la ia ina malama lama ia. Wa o mai lo malama lama. Arise and shine, for the light is coming, and your glory is upon us. Lo mamalu ai lunga ya I matou le nei tai au. E ala lo upu whamanuia, whamanuia, whamanuia ya o auna nei lo matou tua. Whailoa whamanatu yai, lo la tō walawina, matou te au auna ya te oe o le tua soifua, o le tua mamana, o le tua whaivavenga, o le tua e whatanuina whalafola. Lau whamalolonga ono o Yesu.
Glory, hallelujah, glory, hallelujah, Lord Jesus. Blessed be your holy name, O Lord. Whamanuia lau o loa tāua lo mātou tua. Talo lau whamalo longa melona tumuai. So le lofi o na vai lo mātou tua. Na fui lau auna ia lupe malwhalatua ia poli lo mātou tamā. A vea i la ua lo mātou tua o auna lo malo. Whaia lo whingalo. Taita mai a vi ia oe. Whapaleina oe lo mātou tua. Ono o Yesu, hallelujah. And I will bless the Lord. God bless you all from here to oh my soul, and all that is within. Bless your holy name. Bless His soul, bless His soul. Your holy name, Yavia, from your heart. Sing it to Him from your heart. Let it be a song of thanksgiving. Let it be a song of thanksgiving. Ave se pese o le nganga fafutai. Suafa Baya Sua na efaya mema tausia. Let's tell it to Him. Tell it to Him. Tawatu ya teia. Yes, we declare your greatness, Almighty God. Na efaya mema tausia. Na efaya mema tausia. Via lo suafa Bahia suafa alanga la ya te le vinga berfaftai. Hallelujah. Declare His glory. Declare His awesomeness. Romehesetea Rahashaya Ramanda Rimesetea. We declare your glory to the universe. We declare your glory over our partners in ministry. We declare your glory over our church. We declare your glory over the ministry of the Emmanuel Christian Ministry International, Almighty God. We declare your glory over the whole of New Zealand. We declare your glory over the atmosphere. That the atmosphere will shift. That there will be a shift in the atmosphere because of your glory, Almighty God. As we declare your awesomeness. Let's pray. Let's pray the Lord's Prayer in Psalm 1. Tato tatalo. Ile tatalo lili. Ile ngangana Psalm 1. Lo mātou tamae o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ma ia whaia lo finangalo i le lalo langi. E pei o na whaia i le langi. Fua i mai ia te i mātou i le aso le nei. O a mātou mea e ai e te tau ma le nei aso. Wha mangalo ia i mātou. Ya mātou wangsala. Peo i mātou fōi, o na mātou wha mangalo i nātu. Ie wāanga leanga mai i a te i mātou. Aua e te ina i mātou i wha oso songa. A ia e la vea i a i mātou mai le leanga. Aua o oe o le malo ma le mana. A toa ma le vi inga e wha mawau lava. Amen. Ya lala mama.